akaja makuri mutima arakomediye basi makuri mutima arakomediye yambaye ati Damati ewa na milionere tumenyane mugabo yabaye umumilionere yabaye umusantimire umusensamire weva yunda gukorishe umusensamire umba rero cyana ndamucokoza abaposi tumenyane abaposi cyane mwebwe mwaroza aba miliyoni izi sensamire ubona umupira urimo 500,000 urumva natwenze ariko asante sana mzee ariko no munsi mugenda munchore je ndachoreshe no munsi yese bakoze bacharite ushaka tuguchore rondera papier duplicateur papier duplicateur urondere crayon gomme chongola ndaguchora uzane na foto ariko wagarara ahantu ndaguchora sunushaka apana unchorere oye tuguchorere iki Yes, hello bakunzi ba Shali TV murameze neza Elma Love Mari mutadebeke wanyu ndi fresh guys in the good nimwijoro rikusa cyane ariko kandi njoro giza ry'umunezero ku bantu benshi nijoro ryagiza abakene baba ba milionere ndetse n'abari bafise amafaranga y'ibihumbi amajana bashise ku miliyoni n'ibintu bitandukanye ndi kumwe na komanda ndazi ntimara ko murabona ko kamera ari hejuru ndi kumwe na komanda no munsi yakubise kikoti guys murabona kwanza koti ni imvura bro ni costume ku kirato cy'ubumesha ku kirato cy'ubumesha muvarishe fresh sha mubaze rene apana kubuza nifi mashireko reka kuno kunye ivi sawa sis yes komanda ni aje salama saladi umeze neza ndameze bonda meze good ndashima Imana ndashima Yesu ndashima n'abamarayika bose ndashima n'abafanzi bariko baradukurikirana kuri wezi tatu akaburungu Shali TV akaburungu yes of course reka mbere kwanza kubusutwa ibigiye kuconesha ipantaro bapima santimetero zingahe ivyo uzobibaze tayeri kuko je sino mu tayeri vraiment ico kibazo cyo umbajije kiranduka kuri jewe kiranuka ico kibazo ndakubajije kiranduka kirakuruka reka leo kwicaranya byo wa mbere uno musahuri mu ihuriro TV mwaronse umuriyoni w'amafaranga marundi yagashinka gashimwe kuko numukina neza ariko nka komanda uno musi munezero afise canke ikintu yumva ushikiriza cyo bariki ya umuriyoni twawuronse nako menga ushaka kuwinjira none ugize umumiliyoneri none gasha bangize umumiliyoni kuko babonye ibikorwa dukora n'Imana iba mu bikorwa hama vraiment turabishima Imana uko biri kose kuko si twe tukina amareresi cyangwa tukina amakomedi twenyene me gusa hari n'abandi bakora me aburana babiri cyangwa batatu cyangwa bane hakatsinda umwe cyangwa babiri batatu ego umuriyoni muri mu ihuriro TV uje inyuma ya komanda kugaruka mu gihe yaramaze igihe kirekire atekarakina tuvuge neza ko uba watanzwe wisunzwe igaruka rya komanda cyangwa imeze gute so ico kibazo uvuze sico mwepo umuma ibikorwa niko ndabikora neza turiko turakora abakinyi bose bo mu ihuriro bakora kina neza me kandi umuvuduko turafise ishaka turarifise ryo gukora barabona n'ibikorwa ukuntu biko biragenda me nimba umuvuduko wabaye kubera naje nuko musanzwe dukora inkunda kazi nemera n'akazi nkora niyo mpamvu ibintu byose kandi n'Imana iri hagati yacu n'ibikorwa byacu turatera imbere kandi ihuriro ryo kwitera imbere kandi n'abafanzi mwaba mubwira partage subscribe share commenter kugira mutwereke n'ikinenge cyangwa amanenge y'ibikorwa twakoze mudukosora muri ya commenter ariko gutukana bibi gusa na cyane reka mvuge ibyabereye muri salle nyene we wabibonye inyuma ya ihuriro TV koronka ubushimwe ndetse n'abandi benshi bakaronka ubushimwe hari abandi benshi bakoze neza abandi benshi bakoze ibitangaza abandi benshi baryoheye abantu ndetse bagashika n'ibenda y'igihugu kure ariko batigeze baronka kuri wewe umuntu uvuga ati umuntu yari kuronka je ntigeze mbona ko aronse nduma neza kumenga nanje arambabaje ari naka wowe nini ico kintu no kubyira mw'ishure higa murashaka kwiga muri abana 80 hama umwigisha
yespritse ntiyespritse abanyeshuri bamwe yabaroboye yesprika bamwe bari mu ishuri ariko mu mwanya harabakurikirana bagakora igikorwa ibikibazo bakabitora ariko nabandi babaho bakayoberwa ariko nivyaba ariko sa ryamwigisha ryaba ariko sa ryabandi banyeshuri batakurikiranye ibikorwa neza ariko kandi hari n'umunyeshuri mushaka kuvuga mwese mushoti unyategeza kumenya mwacha musanga umunsi wa nyuma arasigaye mwe muragiye uwo muntu yoba yarinde ngaho muri sala ora sura sio roho Nutokunda umuntu kwera ati visage canke iki oya ico kintu nico nshase kukwishurako ariko nturangishwa neza ikibazo umuntu uvuga ati Jeffrey bagane neze ko ashobora nawe nyene kuronka bivaye nabo wari kurabona muri sale mu maso yawe ataronse vraiment ababiteguye canke abari muri jide sabana kandi ntibari bahumirije kandi ntibari basinziriye barabona barakurikirana n'ibintu ibikorwa uko biko bira evolue bigenda bira cana hirya no hino ku marezo sociaux komanda nashoka ego ku marezo sociaux ibintu nk'ivyo mu bisanzwe vraiment hatoye abantu suvati nibanaka nta kimenyane nta nkunzi vraiment ivyo batoye vraiment ivyo bashimye nukuri nabonye atakabi atakurenganya ego ngaruka neza nga kumukomeze mugenzawe mutima lokomedie asanzwe bikora neza ndetse nzi neza ko mwemerana sivyo mwaronse miliyoni aronka 500,000 y'amarundi yavuye mbona umenga yihuse mu kugenda arasohoka nta reaction mumbe ko yoba yahabaye hoba hari akantu kakangonongono ko oya mutima nabonye nujya mwanya yunyamye tuko turagana dufyina uya turakundana sana twarakoranye ya kandi turafanana gose akajama kuri mutima rokomedie basi kuri mutima rokomedie yambe ati damati ewana miliyonere tumenyane mugabo ne abaye mu miliyoni abaye umusantimire umusekantimire umusensamire wevayo ndagukorishe umusensamire umba rero cyana mugi ndamucokoza abaposi tumenyane abaposi cyane mwebwe mwaroza aba miliyoni izi sensamire ubona umupira urimo 500,000 umva natwenza ariko ikyo jambo ngwa boss nimwe mwarose umuriyoni nebivuze kome befu ya ni kome akazi kacu dukora ego na cyane mbere kurangiza ikiganiro cyacu neza tugira akantu dusezerane abakunzi ba comedy yanyu ndetse n'abakunzi ba TV ko dukurikira bakunzi Mashariki TV Ashali TV bakunzi bashali TV nukuri mugire subscribe kuri Ihuriro TV Kamanda aje afitse umuvuduko n'inguvu yasangiye amaraso na shetani wosaza ndabikwereka kuko je nabucinga fise je ndatwika usaze ndakumira urumva rero mugire subscribe kugira mukurikirane ibintu bidasanzwe komanda style yajazanye muri comedy ziratandukanye na zimwe muri mu misanzwe mumenyere Kamanda aje atavyorosha Kamanda aje kubereka ko nawe yari yaragiye i Dubai ubu yagarutse kubw'ingufu kuduzi ibendera igihugu ciwe nuko kwerekana ibikorwa ndundi aho bigeze nje na ku mafilme mashasha inje muri episode inje no ku ma comedy episode yo mu rugo nturagaragara fresh naragaragaye nka Papa Jojo ego uno munsi iracabandanya baba nukuri urabona ingene umwana bamufashe na ego nukuri vraiment nzicumu yakandega kubivuga kuko nabasanga uburyoye bwose nabusheshe hasi kandi safuriya yiteze isosi n'inyama okay komanda asante sana mzee ariko no munsi mugenda munchore je ndachoreshe no munsi yese bakunze bacharite ushaka tuguchore rondera papier duplicateur papier duplicateur urondere crayon gomme chongola ndagucora uzane na foto ariko wagarara ahantu ndagucora sinushaka apana unchorere oya tugucorera iki umva nabirimye mumbona zobiga musaba didi sekuru mudindi samoko batomba masapoti munafia vyo uno musi ngo reka n'abafanzi baryoherwa babone ko Kamande muzi
uraze cyo ko niriwe cyose ariko gusa reka tubireke ariko Imana sio kari cyo Imana niraba umurazi yatwibutsa ariko lakini cha komanda bado nakiangalia wazee ya komanda kikali Brema just ndi muri babana tikikiratu nakiguze $200 no ikiratu ciwanje vraiment ni Mungu ali ni esprit de Dieu muniona mutana niletea baba usiniulize facture yenye niliuza kasa maana bali kuletea gatu sio zawadi ila ni mtu aliuza kayo akaiuza akaitumia komanda akailetea komanda maana sio hapa Burundi ni ya kutoka hata iko stime papa hey mesile tu walipima kayo from where from China. Kesi wakunzi wa Shayia TV kumwe na komanda Kabateri rutwe runini nandi mazina koranye jigane namba iko stime man wallahi ni jambe nakuboya pana nugukorana ni jambe nako nyamba honorable umushinga mateka atagira yebo ariko afise costume afise bukari ubona gute mani uyu musi ndamara uno musi tu ni mimi na wewe au niache hapa akazi kawe. Yes, bakunzi ba Shayia TV kumwe na komanda Kabateri ndetse ariko atubwira byinshi cyane ukuntu yumva ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye yari Elma Love mwari ndabakunda cyane mutade bukigwa wanyu kora subscribe utarayikora maze kurikora nawe shout up sana